mfowethu bengifisa ungisiza njengasekuqaleni ngoba mina isikhathi leqaleni mfowethu angikwazanga ukuxhumana nawe yabona ngizwe ukuthi kade sikuthume kule ndoda lapha ezansi ngampela mfowethu wo niyakwazi ukusondela kuyona ngoba le ndoda lena enye ibheda kakhulu mfowethu yabo la muntu inhlizweni kakhulu mfowethu yabo le ndoda sikuthume kuyona kule nto efanele inikeze yona mina ngagcina bengitshela umnyezi story kwawukuthi ngidiniwe nje ngidinwe lo mfana lo mpofana yabo ngangakwazi mfowethu ukuthi ngigcine yabo liyanto ngi-entertainer ngiyifaka emqondweni kanti mfowethu ngase ngidinwe futhi ngihamba namacala amaningi lo mfowethu ngoba ekhulume kahle ukuthi wona uzohlangana nomfowethu wakithi umese nihamba nonke niyalapha nezansi yabo befike kube khona ninikeza khona mase niyahlukanisana kodwa omyeza futhi ngeke ngimbazi incalane mfowethu umyeza umuntu obuye abe nobunjana mfowethu yabo umyeza avedane ahambise wethu kuya lapha yabo mina i-feedback angisayitho sengizwa ngaye uyabona into mfowethu so ngibuzo mfowethu ukuthi le ndoda kwenzakalani imali iyanqabelana ukukunika uma usufikile kubeni iyayikhulume kahle kanje sila naye meetingini ukuthi athumele umuntu esemthembayo yasho futhi ukuthi wena inankinga nawe yabo ngisho nakuba phela mfowethu ubungangene kule yabo angifuni futhi umeqhama sengithi mina sengifake indabeni zami ngathi wena mfowethu leli icala kulo mfowethu wena ubungangene wawungahlangani indaba leli icala yona yathi fanele sithume umuntu emaziyo esimthembayo batho myeza no unenkinga nawe lo muntu lo sebenza lapha kanje yabona yathi no ijwayele kakhulu yabona bathi kodwa ayifuni kulo muntu obesebenza leso sikhathi azi batho myeza hayi ngekeke ngoba uwena ngwakubo yabona so but into enzeka lapha mangikhumbula kahle naya wangibrifa umyeza nase ngiya kule nto ngijwayele mina kusukela kudala so wayesengichazela ukuthi kodwa wayesengixoxela njengomuntu engimaziyo nje sisizwana nje kakhulu namanje sisezwana so wangixoxela ukuthi ayena akangene kangakanani kule nto futhi yini acabanga ukuthi iyamfaka then washo ukuthi awuhlangene negenge wagcina ethola ukuthi ayakithi yabo then ke base bayaxoxa ngale ndlela njengoba la uxoxa so wayesethi ngoba yona into abazoyizama ngoba phela naye sengenile kule nto into abazoyizama eyokuthi ufakwe ilokuzana inkece endaweni eyodwa bazoyifaka kimi then ke mina ke sengobe uyihlukanisa ngokwenu yabo then yakhuluma ngathi ngo-300 yes wasekhuluma ngale ndoda yasezansi kamasipala ukuthi I know nayo khona ezokufaka kanti la iphambane khona babengayixoxile nale ndoda yasezansi kamasipala then uma sebeyixoxa kanti le ndoda le umpofana usehambe phambili ukuthi wonke ama-resources abazowadinga even imali ayifakwe kubona uyena umpofana ngoba bila ngathola khona ukuthi bahlobene nompofana yabo so ilayo nakala khona ke into ngoba bathi mabevumelana naye ngokungazi ukuthi azivumelananga kanjalo wagcina eyiyekela futhi umuntu oyizoba nama-resources amaningi uye lwababa loya then bagcina bevele beyifaka kumpofana then ke la ngathola late yathatha ku imali waphela impofana sizejela manje engididayo ke mfowethu sayikhuluma siphelele sonke ngifuna uyizwe kahle ukuthi nje mfowethu le ndoda yakhuluma kukhona umpofana emeeting sila ejela kukhona umpofana kukhona u-MM lo wamasipala kukhona yena yathi le ndoda bafana senibekezele kakhulu nengithwalile abantu befuna ukungiqomba phansi yabo so ngiyabona la kuliwa nami uqobo yes mina bafana nikwazile ukubekezela ngizocela ukuthi ngikhiphe
kunemali ezosuka eGoli wasithatha ethi nemali unomuntu ozoxhasa eGoli wathi uzokhipha imali ezofuna andi-bail application yenza ibail mayivala ibail lo mali sihlukanisela nini yabo yes mina ngangazi ukuthi ibail mhlawumbe izothatha noma 150 yabo lena imali sihlukanisela nini kuyiqeqe mfowethu uMM bahlangana noMpofana ngomafoni bayishintsha lento kule mali sinanikezwa yashintsha ayibona nje bebobabili futhi nami ngaze ngathola late ngoba ngase ngilindele ukuthi hayi nokulungisa makhona okufikayo then ngizokudlulisela kinina ngokwemiyalelo nokunikeziwa yes mfowethu yabona ukuthi kwagcina ngangena ngalutho so sabe sayihlanganela nenye indala endoda somewhere washo ukuthi hayi no lento yabo iyajika yama kanjena yabo ngangabe ngisazi kwasho futhi sifikile kulokhuzana kuPofana uyamsila imali nale umyeza yasho ukuthi hayi bo engathi izinto ijikile manje lama resources asaye kuMpofana lutho uMpofana akasafuna ukudedela lutho kufanele lize ngakunina ninonke angisazi izizathu sokuthi ngithunya ngedwa mina ngicabanga ukuthi ingoba indlela esazana ngayo nale ndoda akekho umunye umuntu okufanele azi ukuthi sike sahlangana yabo ngoba mina ifoni yami ngayishiye eThekwini isikhathi ngiyakuyona ngayishayela so ngiyacabanga ukuthi mhlambe wayebalekela lokho ukuthi ngabikho umunye umuntu otholayo yabo so angazi ukuthi uyagcina kuqhubeke kanjani leyo lokhuzana le manje mfowethu izinto ihamba nesinxele mfowethu vele ngakutshela Mr. Kangena yabo mina mfowethu engakutshela iqiniso ukuthi cha mina ngingene kulento nami ngayikhipha imali kushawe yabo nto engakutshela lokho yes lo mfowethu unenhliziyo lapho ekhulume kahle ukuthi mfowethu asinikeze imali no mazi kahle nami leli cala mfowethu likhulu mfowethu ukuthi kungathiwa mfowethu thina imindeni ethi yahlupheka sinalutho manje uMM ngamzamaza wamthola efoni nangisamthola engcingweni uyabona la lento sobahlungu bafowethu gcineni ngoba uma sengisuka mina mhla ka14 ngifika ngitshela mina abafana bangakithi omnyeza nonqalana ukuthi madoda leli iqala sengikhathelelwe mina ngicela umqondo ngeke ngize ngishaya strong phela mina ejele ngendaba yabanye abantu abahleli abafazi babo once batshelwa yimina abafuthi bahlonipha mina batshelwa yimina labafuthi ngathi mina ababoshwe labafuthi boboshwe bephele khona konke abanako manje nakho ngoba mfowethu uyakwazi ukusondela kule ndoda yanto dino umqondo yacabanga mfowethu awukhulume naye ukuthi mfowethu le ndoda le eyathatha imali uMM ukuthi ukuthi ngoba phela uMpofana esesejele imali ovuyasakhetha wena futhi uMpofana watshela uMM ukuthi singanikezwe imali ekubeni kodwa le ndoda leyo sesithume kuyona lebi phezulu kamasipala beyidistrict iyayitshela ethina endlebeni babengamfikisi ngani phambi kwethu ukuthi le mali ngekulunga ukuthi uyithole ukuthi nakumina sekunzima ukuthi ngisheshe ngimthole ngoba sesemarisburg kodwa ngizoke ngizama ukuthi ke ngimkhulumise ngibone ukuthi khona ngilangakwazi futhi mina lezi zinto zecorona ke lezi savalelekile so kodwa makuvulwa ngizoke ngizama ukuthi ke ngiyembona noma ngimthinte sihlangane somewhere ke sizama ukuxoxa lesibone ukuthi yini engaqhamuka ngoba ngempela mawukuthi khona naye la ithinteka khona nami masengijika umqondo yabo ngalimala yongalimala phela le meeting asayibambana naye phela ethi uzosinika imali akaze sitshele nje indaba thinteke ecaleni thina uMpofana efika kuthelwa sithe ngamadoda amabili okuyiwona azokhipha imali akazange sitshele thina kulento le ithinta uMM kuphela so mhlawumbe ngaye inkulumo ekutshela wena lokho ngokuthi nje uya kulokhuza yabona lo so manje nafothe lento le yakhe le ukuthi mina ngeke ngimsoleke mfowethu umuntu oyinja kakhulu uMM uMM uyinja kakhulu futhi uMM futhi wabo thina manje mfowethu siyahlupheka la ejele asinikwa ngamani ngeke bese zicala ukukhuluka ngako imindeni ethi ihlupheke mfowethu makho kamnyezo sahamba ohlala ngisho mfowethu elokishini ihlungayo into yakhona uyabo
kwathi mina-ke nje futhi kade ngahuzuka mfowethu mina kade ngalohuzuka into abayenzayo laba bangithumela namaphoyisa amanye ama-ops azongishekha umqondo aseThekwini ukuthi mina abangani babo ukuthi mina ngabe ngicabanga ukushintsha yini yezwa into yebo futhi ekugcineni umuntu uzothi usushave la ejele kahle kahle yebo so kanje mfethu le nto le mfethu angifuna ukukhohlisa iyinkinga phathi ngizobonana nesitho zakini mhla ka14 sixoxa umlomo nomlomo kodwa ngibe ngilanda ukuthi uma uyithola ke ngikhulumile ubungakuyikhulumisa futhi ukuthi hayi mina ngisaneme futhi ke ukubeka nje igcwala umlomo uthi mina mfowethu uma ngicose umkhumbi uculisa wonke umkhumbi naye mina ngongo uyotshela inkantolo yena ukuthi akahlangene kanjani ecala imali ethi uzosinika yona yani phela mfowethu awekho umuntu ozolokhuzana lo munye umuntu mfowethu nathi sineyingane yabo sineyingane nathi mfowethu funa lo mfowethu abona abafowethu befuna beqele noma yini uyangizwa kahle mfowethu umuntu anakho mfowethu akudayise icala kuleso akudayisa nakho acele nakubantu acela kubona ngizwa kahle ngoba banabantu ababaxhasa ababathamdayo leya mali vele ngasuka ubone imali elande egule kumuntu okuthiwa uyaxhasa yabo besinikele imali esifuna ukuze makwenzeka sigwethe sikwazi ukwenza deduction of sentence noma siaphile icala ngoma sisabhoja vele ngebe sisikhokhela bameli uyabo phela mfowethu ngiyakwazi ukubona ishare sedlalwayo mina uyabo hayi no lungile mfowethu awengizama ukumkhulumisa mangisheshe ngimthola kumakuphela lo-21 days asinikwe wona okay mfowethu ukuthi ngizobethi so-attenda kodwa nge mina mfowethu angifanele umtshele mina mfowethu ukuthi angineme mina ngamzama-ke naye mfowethu mina ngayifuna number yakhe ngaze ngayithola mina mfowethu nginetworkile la ezizweni ayifuna ngayithola number yakhe ngamfonela ambhala imessage ngicela angifonele ngenumber yakhe iqonde ngoba angifuna ukuyizwa kuyena le nto engabona ukuthi uyabaleka ungidushela kulo muntu oyinja kakhulu lapha ezana lo muntu okamasipala uyinja kakhulu-ke mfowethu eyazi hayi no kulungile mfethu ayengiboni ngizame ngibona ukuthi ngizofikaphi okay mfowethu all right sure